Ongi etorriak izan 2016 urteko Bizkaiko traineru txapelketara. Gaurkoan Bizkaiko traineru txapelketia 3 txandatan jokatuko da. Bigarren txandan aldiz, lehenengo kalioa utziko da. Santurtzi azkan momentuan inskripzioetik borraintza eta ez etorriko txapelketara. Eta bigarren kaletik Deustu gengo da bertemutan. Hirugarren kaletik etxeko mutilak, itzuntzako mutilak egongo dira, eta laugarren kaletik ondarrutarrak egongo dira. Segundu pasa dira, beraz, bigarren txanda hau balitokua da. Bigarren kaletik Deustuko tomatera daukau erremutan. Deustuko mutilak Gerardo Ranerok entrenaten ditut. ARC bat liga bosgarren postuan dagoz momentuz Deustugarrak. 42 puntuaz, eta patroi lanetan be, entrenatzailean Gerardo Ranero ibiltzen da. Hirugarren kaletik etxeko mutilak daukaguz, Lekitxarrak. Etxeko mutilak 6. postuan daukaguz momentu honetan ligan 42 puntuak. Bosgarren Deustuaz empatata. Entrenatzailea aurtengoa lehenengo urtez Oster Taldai Ondarri Bitxarra da. Patroi lanetan hainbat eta hainbat urtetan lez Iñaki Goikotxea zahua dugu, eta etxeko mutilak Bizkaiko txapelketan bat irabazi eben 2000 urtean. Eta laugarren kaletik ondarrutarrak duguz, Antiguak ama, ARC bat ligako liderra da dira ondarrutarrak 58 puntogaz, entrenatzailea Joni Biondo ondarrutarra da be, Horizon, Fortun eta hainbat aldetan ibilitxakua eta etxera bueltata, eta patroia Inigo Larrinagala. Ondarrutarrak 3 Bizkaiko txapelketa daukez, 94, 96 eta 97 urtietan irabazitxakua. Eta aurreko txandako azkan denporape badaukaguz, lehenengo kaletik Getxok 24, 80 dau, bigarren kaletik Arkotek 23-00, 52, eta laugarren kaletik Iberiak 26-04, 52. Como hemos podido ver, esta segunda tanda ya ha empezado también. Las traineras se van acercando a esa primera ciaboga. Por la calle 2 está remando Deusto, que a día de hoy ocupa la 5ª posición en la Liga AR1 con 42 puntos. El entrenador es Gerardo Ranero y como patrón también suele ejercer el entrenador Gerardo Ranero. Por la calle 3 están los chicos de casa, los chicos de la Lekitxarra, que ocupan el 6º puesto en la Liga ARC1 con 42 puntos, empatados a puntos con Deusto, que es el 5º. El entrenador este año, por primer año, es Oser Taldai, el Ondarri Bitarra. Y el patrón, como tantos y tantos años, es el veterano Iñaki Goikotxea Zagura. Los chicos de casa consiguieron un campeonato de Vizcaya en el año 2000 para el club del Equitio. Por la calle 4, rema Ondarra. La Antigua Coama en este momento es el líder de la Liga ARC1 con 58 puntos. El entrenador es Joni Biondo, remero ondarrutarra, que ha militado en clubes como Orio, Portu y que ha vuelto a casa, y el patrón es Íñigo Larrinaga. Los ondarreses han conseguido 3 campeonatos de Vizcaya en el año 94, 96 y 97. Por otra parte, tenemos los tiempos finales de la primera tanda, que han sido los siguientes. Por la calle 1, Getxo 24, 13, 80. Por la calle 2, Arcote 23, 00, 52. y por la calle 4, Iberia 260452.
zia erinda, frutua etortzen da, zia erinda, semeak ez badaki erruduna zein da, bai hoien erruduna zein da, nola ikasi zuek erderaz eginda. Hizkuntzak asko dire mundu zabalean, hizkuntzak asko dire mundu zabalean, babaitza gordezagun modua apalean, ari hoiene modua apalean, amak erakutsia bere magalean. Gubeintza maite deku jaio ginenetik, gubeintza maite deku jaio ginenetik, mundu ontara sortu ginen egunetik, ari hoien eginan egunetik, ama euskera gauzako ziren gainetik. Bigarren txanda honetako lehenengo ziagogak badaukaguz. Bigarren kaletik Deustuk 6-0 hirugarren kaletik Izuntza 6-5 eta laugarren kaletik Ondarruk 6-0. Beraz momentuz, tanda buruan, etxeko murpila taukaguz, 5 minutxo eta 50 segunduko denporiagaz. Eta, aipatu bebai, txanda honetako lehenengo bi denporak aurreko txandakuak baino hobiak dirazela, baina lehenengo ziagoga honetan Arkotek, lehenengo txandako Garagiak, Ondarru txanda honetako hirugarrena baino denpora hobia indadela. Tenemos los tiempos de esta primera ziagoga, de esta segunda tanda. Por la calle 2, Deustu 6-0-1. Por la calle 3, Izuntza, los chicos de casa 5-52. Y por la calle 4, Ondarru 6-0-5. Por lo tanto, encabezan la tanda de momento en esta primera ziagoga los chicos de Izuntza con un tiempo de 5:52, que de momento es el mejor tiempo. Los dos mejores tiempos de esta tanda son mejores que los tiempos marcados en la anterior, pero Arcote, que ha sido el ganador de la tanda anterior, en este momento estaría mejorando el tiempo de la tercera trainera de esta tanda, que es Ondarru. No.
nahi duen Izan erdu dizut bidu bai baina Zur sentitzen zaitu gertuen Babakigu normanatu bai duen eta Babakitzen batzen nahi duen Agur gorentzi, bagara mate Agur gorentzi uren arte Maite nahi dudanik ez dut maite Agurak agur, beraien beste Distantziek soilik naukane Zugatik gertuago eraman Ikusi alizando modura, bigarren txanda honetako traineruak emondabe, hau, barruko bigarren ziaboga hauek, eta denporak honek izan dira, bigarren kaletik deustut 11-13, hirugarren kaletik ikuntzak 10-50, eta laugarren kaletik ondarruz 11-0-5. Beraz ba, etxeko mutilak jarraitzen dabe tandien buruan, eta aipatu bebai, lehen Arkotek ondarrun denporia hobetzen izan dau, baina orain ondarru bigarren postuan ipini da, abantaila hori errekuperaen jau, eta momentu honetan Arkotek 3 segundotan hobetuko leuko deustok indaben denporia bigarren ziaboga honetan. Tenemos los tiempos de esta segunda ziaboga. Por la calle 2, Deusto 11-13, por la calle 3, Iturza 10-50 y por la calle 4, Ondarru 11-05. Por lo tanto, los chicos de la Lequicarra siguen encabezando las tandas como en la primera ciaboga con ese tiempo de 10-50 y añadir también que Arcote en la primera ciaboga mejoraba el tiempo de Ondarrua, pero en esta segunda ciaboga Ondarru ha recuperado esa desventaja. Sin embargo, ahora Arcote, el tiempo que está mejorando es el de Deusto y lo mejora en 3 segundos. Bazoaz nondik ta nora ez dakigu Gure ale urratuen zirrikituetatik Aturrekatu eta eraman haute Salbatu nauzu baina elauzu maite Hori azken
goxua Zaitu dibea zaitu zanera Salvatu nortu baina enaltu maile Hori azken goxua, goxua Zaitu dibea zaitu ganerate Altureratu eta eraman haute Salvatu nortu baina enaltu maile Hori azken goxua Zaitu dibea zaitu ganerate Bigarren kantu honetako hirugarren eta azkanziagoko denborak daukaguz. Bigarren kaletik Deustuk 17:42. Hirugarren kaletik Lekitxarrak 17:06. Eta laugarren kaletik Ondarruk 17:17. Beraz era argizan, Lekitxoko mutiak estropada buruan jarraitzen dabe, 17 minutxu eta 6 segunduko denporiaga. Esan bebai, momentu honetan, bigarren txanda honetakuen mailia, suposatzen da, arrezen bat mailan ibilitza hobila dela, ja gailentzen hasi dela, eta txanda honetako hiru denporak, Arkotek aurreko txanda ninda bena baino hobila da. Tenemos los tiempos de esta tercera ciaboga. Por la calle 2, Deustu ha marcado un tiempo de 17:42. Por la calle 3, Lekitxarra ha marcado un tiempo de 17:06. Y por la calle 4, Ondarru, un tiempo de 17:37. Por lo tanto, los chicos de casa de la Lekitxarra encabezan la tanda de forma clara. Y decir también que los tres tiempos de estas tres traineras que se supone que al militar en la ARC1 en mejor nivel que las que han ido en la primera tanda, ya han mejorado el mejor tiempo de la tanda anterior, que era de Arcote. Por lo tanto, hasta el momento, estas tres traineras están marcando el mejor tiempo de regata. Hemen daukaguz, etxeko mutilak azkar metruak osatzen,
Zandia ere argizan irabaziko dabe, txalo zaparra bat etxeko mutilari, danon animuak eskertuko dabe eta. Aquí vemos a la trainera local realizando los últimos metros para llegar a meta. Animémosles, que seguro que lo oyen y les anima. Zirinola karra bortzidorra, nolin naizinin berak gure lehorra. Zirinola karra bortzidorra, nolin berak gure lehorra. Badirudi aizea, enten aldakorra, ditu koloretak hartzoiteko atorra. Atiko makorra, ilobian horra, atiko ekatxorra, atiko makorra. Atiko makorra, ilobian horra. Aurreko tandako azkan denbora eskuetan daukagut. Bigarren kaletik Deustuz, 22, 11. Hirugarren kaletik Legitxarrak, 21, 48, 77. Eta laugarren kaletik Ondarruz, 22, 14, 11.